tajjeb issa mmorru biex naraw x'ħallibsu il dan il-karattru. Semmur għal Miss Blue forsi daħantlu ftit fid-dettal fuqhom minn ftit ieħor huma dawn. Suċċess domestiku medju, Continental Success ovvjament veru għax issa Nottingham Forest huma febda kompetizzjoni Ewropea, għandu tlieta għandhom l-istess diffikultà. Tista' tgħid għal daqstant se nażel imur il-Belġu għal tazza internazzjonali Ewropea. Il-kampjonat domestiku, it-talba tal-bord hija li nitilgħu mill-ewwel fil-Premier League u nilħqu l-aħħar 32 tal-FA Cup. Joe Lori li jidher plera ġila ħafna u li ser nżommu bħala titolari u fil-fatt dan ukoll se jkollu l-flok numru 7, jalla lej! Wara l-ġimgħa l-oħra rajna ftit it-timijiet kif se narmawhom issa ħanibdew ukoll inkomplu narmaw ftit bil-plers li għandna bħalissa. Din hija l-formazzjoni titolari kif qedna l-ġimgħa li għaddiet se nkun qed nilagħbu fuq l-iskema ta' 4-1-2-1-2. Biss tajb infakkarkom li qatt jonqosna midfielder Xallugi u attakkant Xnixxu għal dastant, il-midfielder Xallugi ta' riserva Amjobi u Da Costa attwalment ser jkunu l-plers titolari. Il-pankina kif mistennija tkun għall-lobit tal-kampjonat u il-kumplament tal-plejers. Ġifieri għalissa bħala rolijiet l-unika roll li ser nagħmel huwa li ser nagħti l-faxxa tal-kaptan lil Michael Dawson. Fattur ieħor li ser ikollna matul din is-sensiela hija li rridu nħarġu l-plejers biex inkunu nistgħu ntejbuhom. Dawn huma l-5 drills illi ser ikollna illum li ser jinvolvu l-goalkeeper titolari Samba, id-difensur ta' riserva Jenkinson, il-kaptan Michael Dawson, għandna wkoll il-Watson u il-Graben, 4 titolari u riserva sessjoni perfetta kważi għal Samba li kif rajna minn 10 xuttijiet irnexxielu jilqa' 8. Għal Jenkinson kif rajna ma kienx sessjoni daqshekk feliċi.
Sessjoni tajba ħafna mekka Lewis Grabin u tista' ngħidu li ħames players li kellna taħriġ tagħhom jidher li marru tajjeb. Mela jidher li sibt diversi players interessanti li jistgħu wkoll jagħmlu il-każ tagħna. Għanna wkoll diversi players fosthom Jan Hurtado mill-Amerika t'isfel li għadu żgħir, Fernando Coniglio, player illi huwa attakkant Arġentin, jidher li għandu diversi indikazzjoni fosthom il-finishing li jistgħu jinteressawna, Thiago Alminxia, Brażiljan. L-għażla tidher interessanti, Coniglio, l-attakkant ta' Huracan, oġobni, ħalli naraw ftit x'se nġibu għalih jekk fil-każ immorru għall-esperjenza ta' Mamed Juf. L-ewwel offerta tiegħi għal Coniglio ser nipprova nagħmilha fuq l-inċirka ta' 8 miljuni, naraw jaċċettawx. Huracan u nimxu minn ir-risposta hija iva! Tajjeb ħafna! Il-pjan tiegħi huwa appuntu li jkun in-numru 9. Naraw ftit għal kemm il-snin qegħdin jittolbu, anzi l-għażla qiegħda fid-dejna jien ħanipprova mmur għal kuntratt ta' 3 snin. Naraw jekk jaċċettawx. U r-risposta hija iva. Qed jitlob talba ta' 8,000 paga modesta. Mela nistgħu kważi ngħidu illi Fernando Coniglio huwa player ta' Nottingham Forest. Sinjuri u sinjuri, merħba ma l-attakkant il-ġdid tagħna, l-attakkant li ħajlab bin-numru 9, Fernando Coniglio, player li jista' wkoll jagħmel il-każ tiegħi huwa forestieri li jista' jilab sew fuq l-attakk sew wara l-ponotu sew bħala mitfiq fuq ix-xelluk. Ejja nippruvaw naraw forestieri x'se jitolbuna għalih, forestieri li jista' wkoll iservini għall-attakk. Nagħmel l-offerta ta' 5 miljuni, issa mbagħad naraw jekk jaċċettawx forsi nżid Selon Close 20%. Sheffield Wednesday se jaċċettaw. Naraw kif se tmur il-laqgħa ma' Forestieri. Jiena sinċerament il-Forestieri naraħ bħala attakkant iżjed milli Xellugi. Se nofrilu kuntratt ta' 4 snin, iżda ma ċċettax, irid kuntratt ta' 2 sentejn. Naraw mmorru x'nofs triq immorru għal 3. Kuntratt ta' 3 snin illi ġie aċċettat. Mela, għandi budget ta' 182,000 ħa nipprova nofri il-Forestieri 40,000 u signing bonus ta' 40,000 oħra. Anzi, signing bonus se naqqas ftit ħanara naqgħu b'20, anzi b'10,000 infiqux. Fernando Forestieri huwa player ta' Nottingham Forest. Sinjuri, merħba mal-attakkant il-ġdid ta' Nottingham Forest, Fernando Forestieri. U nista' ngħid illi għandi tim tajjeb ħafna b'4 attakkanti li ħajkunu Coniglio, Grabin, Da Costa u Forestieri Walker illi ikun il-5 attakkant. Naraw ftit l-attributi relatati ma' Forestieri. Se tgħiduli il-plejer fix-xelluk insejtu. Il-tweġiba tiegħi hija li l-plejer fix-xelluk ma nsejtux, kif qed ngħidu il-plejer xellugi.
għalissa plejer xallugi nibqa' b'Emiobi imma hemm Zeklaf illi jista' jkun għall-kawża tiegħi jiena tfajtu fit-transfer list u għalissa il-Zeklaf salva ser ikun il-plejer bil-numru 31. Nista' ngħid li sa fl-aħħar għandi din il-formazzjoni titolari illi hija Samba, Cash, Dawson, Warrell, Bong, Watson, Loli, Amobi, Carvalho, Grabin u Forestieri. Ir-riservi Muric, Figueredo, Ribeiro, Diakabi, Bostock, Klaf, Da Costa, għandek il-Jenkinson, Beloen, Silva, appuntu Coniglio u Walker illi ser ikunu il-players se jiffurmaw il-Nottingham Forest il-ġdida bil-riservi bi-players oħrajn se jkunu riservi. Issa, skont jekk rinexxilna xinbijaw, naraw x'rinexxilna nsaħħu. Fassaw ukoll il-rolijiet, kaptan huwa Dawson, free kicks mix-xalluk. Sentihom il-Forestieri, il-Loli jista' jagħti il-free kicks mill-lemin u il-free kicks itwal sentihom lil Carvalho. Penalty taker ser ikun Grabin, corner mix-xalluk. Carvalho, corner mill-lemin ser ikun Joe Loli. Norwich City minn hawn se tkun l-ewwel logħba ta' ħbiberija tagħna qabel ma mbagħad nilagħbu kontra l-Standard Liège u l-Verona u mbagħad naraw navvanzaw xi jew le. Fejn tħol il-kampjonat ser nibdew ma' West Bromwich Albion, Leeds United barra minn darna u mbagħad ikollna il-Carabao Cup kontra Brentford. Qabel ma marru għall-logħba naraw ftit il-messaġġi li daħlulna mingħand il-plejers tagħna. Michael Hefel, il-plejer li tfajt fit-transfer list, qal li nsab kuntent illi il-deċidejt li nbijaw għaliex ma kienx interessat li jkompli jilab ma' Nottingham. Sur Hefele ħatmu kbar mill-klab grazzi tas-servizz iżda ser ikolli inħallik titlaq. Tendai Rinkwali huwa il-plejer illi ukoll se neħħi bl-istess wieġeb bl-istess ħaġa bħalma qal ukoll Hefele u aħna ngħidulu li ninsab kuntenti qegħdin sodisfatti. Min-naħa l-oħra Ryan Yates qed jgħidilna illi qed jieħu pjaċir ukoll illi ħsibna li nselfuh. Nistgħu ngħidu illi l-lawn tista' tgħin ukoll isaħħaħ il-karriera fil-futur, ma ninsawx illi għandna xi plejers li qegħdin b'self. U fl-aħħar mhux l-inqas il-messaġġ tal-kaptan Michael Dawson fejn laqani, grazzi tal-merħba. U t-tweġiba tiegħi hija illi ninsab ħerqana l-futur ma' dan it-tim. Niente zucchero, misura e ti piaci come sei. Aranciata cola, pompelmo, misura, tonica e limone per te. Senza esagerare con le bollicine, di sei tanti come piace a te. Everybody. Meno calorie, misura e ti piaci come sei. Niente zucchero, misura. Bibite a misura, leggi le avvertenze. TV Sorrisi e Canzoni, da sempre uno spettacolo, oggi più che mai. E questa settimana è in edicola con 2.500.000 copie, ha raggiunto 15 milioni di lettori settimanali ed è sempre di più spettacolo, televisione, cinema, musica, attualità da tutto il mondo. TV Sorrisi e Canzoni, lo spettacolo più applaudito. Wara li rajna il-lobby ta' ħbiberija kif jgħidu t-Taljani, finalmente si ġoka. Nottingham Forest kontra Norwich City ser tkun l-ewwel logħba ta' ħbiberija li t-tim tagħna ser jilab.
U hawnhekk ukoll naraw il-kuluri, aħna nilabu bl-aħmar, in-Norwich ħajlabu bil-flok tradizzjonali sfar. Bħala formazzjoni ħan iddeċiedi li ma nilabx il-kulħadd f'daqqa, jiena l-lob ta' ħbiber nipprova nużom ukoll biex nagħti naqa' prattika l-kulħadd għal daqstant se naqsam it-tim. Samba jibda bej il-lasti, nażlit se jkunu daw Jenkinson u Bong ikunu il-fullbacks, Bostock qudiem id-difiża fil-waqt illi Dawson u Figueredo ser ikunu difensuri ċentrali. Mal-ġnub nilab lil Loli u nilab lil Zek Klaf. Carvalho jilab wara iż-żewġ attakkanti tiegħi illi għal din il-logħba ser ikunu Forestieri u Conilio. Ħanibda ż-żewġ akkwisti. Fuq il-bank tas sostituti għandna lil Muric li ser nżommu hemmhekk, il-Warrell u lil Ribeiro, Diakabi, Watson, Emeobi u Da Costa. Tajjeb wisq. Il-logħba nistgħu ngħidu li ser tibda hawnhekk. Jiena kull ma jonqosni nagħmel huwa li nħallikom f'idejn l-idejn qabli ta' Martin Tyler u Ellen Smith. Ovvjament se nrukom biss l-aħjar biċċiet ta' din il-friendly biex ma ntawlux ħafna. Nisperaw li l-ewwel logħba ta' ħbiberija iġġibilna ftit tar-risq. L-avventura, anzi l-assalt mill-foresta jibda minn din il-logħba ta' ħbiberija. It's a debut for the new forward today. Yeah, and with that comes a little bit of pressure because everyone... The break is definitely on. And it hit the post and went in. Well, just not a firm enough touch to keep that ball out, which had a fair bit of weight on it. He's got skill with the ball, backing himself in these circumstances. Oh, here it is! Well, that's the old 1-2. So quick, one after the other. Well, I think he's been a bit unlucky, the keeper there. He anticipated the effort and got something on it. Another angle on it here. The team's actually working quite hard, aren't they? Sometimes you sort of... Can he shoot? Well, that's a comfortable save. This could be a chance. Yeah, Can he do it? And he scored! Felt sorry for the goalkeeper, really. Totally exposed and left helpless. Yeah, you do have to feel sorry for him because what could he do in that situation? And the way that they used the ball past it at the right time, he had no chance at all. Well, I think this manager was pessimistic coming into this game. Washington tagħmluha u minn hemm. Realised now his team trailing by a good margin. With his skill, here's a chance to have a run at goal and take the opposition on. Should be! That's a shot well off the mark. Wants to come inside and shoot. Still a chance in there off the goalkeeper. He's done well to block that. Well, they didn't test the keeper the second time like they did the first. He's looking for the cross. And the referee looks to his assistant, who's got the flag up. It's offside. Alexander Tete. That's offside. The referee has stopped the play as soon as the flag went up. Judah. This does look promising. Oh, whistle's gone. Free kick. Oh, decisive from the referee. No doubt in his mind that that was a yellow card. I don't know, you know, Martin, I know another referee might not book him for that offence.
They've played him in here. Look out to a wide man who's got room. It's a drive with some power but off target. Yeah, unlucky. Still got a bit to do, but this is promising. Good distance to the clearance then. Forestieri. Oh, he could be in. It's offside. And Adama Diakabi. And here's the shot. Deeper mark. Comfortable save for Fab. Lewis. The assistant has raised the flag for offside. Oh, Allen. It's a second goal for Verona. 6 minutes remain. 2-0. Oh, right on the spot there for that story. Mela, kellna bidu inaċċettabbli, telfa ta' 3-0 mi telfa sabiħa xej għal dawk kollha illi ovvjament kunu qed jistennew din il-partita fosthom jiena. M'hemmx tagħmel li hemm ir-riżultati tal-ewwel ġurnata qegħdin tarawhom quddiem għajnejkom il-Verona rebħu mal-Standard Liège u għaldaqstant ir-rebbieħa ħajlabu kontra xulxin u t-tellefa kontra xulxin. Standard Liège kontra Nottingham Forest ta' tkun il-logħba li jmiss, ħarsaw kollejn il-grupp liħor Strasburgu rebħu ħebxej mal-Metz u Innant rebħet 2-1 mal-Genk. Iżda aħna rridu niffukaw fuq dan il-grupp, grupp pal grupp tagħna, riżultat diżappuntanti u mal-Standard Liège ċertament ma nistgħux nerġgħu nassistu għal wirja fqira li kellna din id-darba. Standard Liège Nottingham Forest il-logħba li jmiss, aħna ser nilagħbu bil-blu u l-Standard ser jilagħbu bil-flok. Mela, din hija l-formazzjoni illi ser nilagħbu biha il-partita tal-lum kif forsi qed tinnotaw, formazzjoni ta' bilħaq differenti minn dik li rajna fl-ewwel partita li il-11 li ma bdewx l-ewwel logħba se jilagħbu d-darba għal daqstant Muric bejn il-lasti, Cash, Bellawen, Warrell u Ribeiro ser ikunu il-difensuri, Watson qudiem id-difiża, Diakabi u Mjobi il-wingers, Silva, Graban u Da Costa fuq il-bank ta' sostituti u mbagħad għandna kif qed taraw il-Samba, il-Figueredo, Bong, Loli, Bostock, Carvalho u Forestieri. Il-kummentarju ta' din il-logħba ser ikun ta' Derek Ray u Lee Dixon għall-inqas dak u ħsieb. Ibqgħu magħna naraw il-highlights ta' din il-logħba u nisperaw li jkollna logħba aħjar milli kellna fl-ewwel dera tagħna kontra n-Norwich. The starting 11 for Nottingham Forest then. Opportunity it is. Diakabi! Just a bit too high with that powerful effort. Yeah, he's just leaned back, Derek. Power was there, but not the direction. And providing width. Teammates in the middle. And he got to it fairly easily. And a chance for them to nudge in front. Many will have been convinced that that was going to be the opening goal of the contest. Well, it's a golden chance, isn't it? And he's fluffed his lines. They're attacking very much an option. Amala. And he's broken free. Oh, what an opportunity. You only thought they might cash in on that occasion, but haven't been able to do so. Amala. Oh, nice ball over the top to chase. He's in position. Well, they can say a big thank you to the goalkeeper. That was inspirational. Well, that's as good as a goal at the other end. Brilliant save from the keeper. Delivered into the area here. And it is the opening goal of the contest. Well, it was always going to be a tight game, but now all of a sudden one team ahead. Things have got to change on both sides. Well, you will concede less goals if you stop the crosses. On this occasion, they don't, and they pay the ultimate penalty. The ball's in the back of the net. Stop the cross. Well, let's take another look at that goal, shall we? Ole, kemm aħna żvinturati, ole! His frustration on the sidelines. In full control of the ball here and delivered towards the back post. Plenty of support. Can they get in behind them? Keeper didn't quite do enough.
And it's gone in. Just what the doctor ordered. Things looking very bright for them now with this buffer. Well, let's see that again. It's a decent save from the keeper, but it bounces back into play. Where were his defenders? The striker's there, pushes it into the net. Well, the goal again, albeit from a different angle. Oh, to be a fly on the wall in that dressing room if it stays like this, Derek. He's not happy. Just look at him. Superbly read and executed. And slipped through beautifully. And he couldn't take advantage of that opportunity. Going well. Is it going to be? It's still alive. Mela, it-tieni logħba u t-tieni telfa. Konna sfortunati ħafna li tlifna ma' standard Liège, logħba li fil-filmu kienet maqsuma bejn il-żewġ naħat. Standard Liège li kienu superjuri u ħadu ċansijiet li kellhom u reputnej b'xejn. Fil-logħba l-oħra Verona elbu lil Norwich City wieħed b'xejn. Verona li diġà ma kwalifikati għar-round li jmiss u ħana virtualment eliminati. Fil-grupp B min-naħa l-oħra, iż-żewġ logħbiet ġew diskutati xejn b'xejn. Strasburgu kontra Nant u Genk kontra Met. Strasburgu u Nant attwalment għandhom 4 punti kull wieħed bil-Genk u l-Met li għandhom punt. Intant jidher li għandna tim li wara interess fit-plejer li trasferejna, Darigva, dan huwa it-tim ta' Nant li qiegħed joffri 2 miljuni għal Darigva, l-offerta ġiet aċċettata. Immorru issa għall-aħħar logħba li għandna fil-programm tagħna llum, Nottingham Forest Verona, tliet logħba tal-grupp, aħna ħnilagħbu bl-aħmar, il-Verona ħajlagħbu bil-flok blu. Bħala formazzjoni sejrin nilagħbu l-formazzjoni titolari, tant intant aħna eliminati diġà mill-tazza internazzjonali, allura tajjeb illi nagħti ran lit-titolarissimi ta' dan it-tim Nottingham Forest. Il-kummentarju tal-logħba jkun fidej Martin Tyler u Alan Smith. Very good skill. He's made the defender look a bit... Oh, referee's right on the spot here. He's going to stand for no nonsense with this team. No hesitation. The yellow card's coming out even this early in the game. Yeah, not even his own teammates can complain about that one, but the fact it's early does create a problem. Amrabat. Striding forward, purposefully. Can finish it off. Brilliant goal. Well, it's the understanding you've got to admire here, Martin. The lad getting on to the end of it, the boy seeing the pass quickly. Well, let's take another look at the goal. At the beginning, it came to naught. Oh, it could be dangerous. Tries the shot. And turned away by the goalkeeper spectacularly. Oh, time to get the cross now. You don't see that so often. Just glided past him effortlessly. Oh, it's offside. Well, as a striker, you expect to get the benefit there, but he didn't. But we've had a few looks at it. Linesman only gets one shout. The break is definitely on. Out in front. He's given the penalty. And it's all going wrong at the moment. Yeah, it's just got worse, Martin. I think that's probably the game done and dusted. Penalty has been awarded by the referee, and he's sent off the offender here, Alan. Yeah, it's a double whammy, isn't it, for this side now? A man down, and looks like they're going to concede too. Corner. Oh, what a fine goal! They lead by 2 now. They'll feel a little bit more comfortable, and they're good
value for this advantage at the moment. Oh, he's delighted with that. Why wouldn't you be? What a good header from that corner. Let's see the replay now. Oh, his team haven't been at it, and look at the manager's face. He can't believe what they're giving him out there. He hasn't been able to... Well, here it is! Well, they are the richest club in Germany by distance, Bayern Munich, and they've spent some of their cash in signing this player. Well, for about With his 65 skill, million. here's a chance to have a run at goal and take the opposition on. Put the ball into the middle, dangerous. And he's Trying to caught steer that it right. through. Can he shoot? Strange, Mela, really, l-aħħar from logħba tatna ukoll telfa u dan kien ifisser illi ġejna eliminati mit-turnament kif qegħdin taraw bit-tielet telfa 2-0 kontra Verona u Norwich rebħu b'xejn ma standard biex jikkwalifikaw għat-tieni fażi. Fi grupp B, Nant u Strasberg jikkwalifikaw għal-fażi li jmiss paċenzja fimni. Mal-Verona labna naqra żgħira aħjar minn kejl tkaċċa dak il-plejer. M'hemmx tagħmel, issa nibdew niffokaw fuq il-kampjonat. Kampjonat illi ser nibdew il-ġimgħa d-dieħla daqstant tielet episodju li se jitħabbar id-data meta se jxandar il-ġimgħa d-dieħla fuq il-medja soċjali ta' Facebook għal daqstant segwu dejjem dik il-paġna, inkitbu fuq il-paġna ta' YouTube, klik, jekk għadkom ma ktibtux, segwu l-istazzjoni tagħna fuq Twitch għal live gaming u Assalt bil-Foresta ikompli l-ġimgħa d-dieħla sakemm nerġgħu niltaqgħu ħudu ħsieb.